Ikibazo cyari kimaze iminsi 5 kizenguruka mu biro bikuru bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki cyaje kubonerwa igisubizo cyacyo ku ya 5 Werurwe 2026. Uyu ni umunsi wa 6 w'intambara himaze itangiye hagati ya Amerika, Israel na Iran, aho ubutegetsi bwa Donald Trump ubu bwemeje ku mugaragaro ibyo bamwe mu basesenguzi b'igisirikare ndetse n'ibihugu byo mu karere bari bafitiye ubwoba, aho bari bamaze iminsi bakeka ko kuva ibisasu bya mbere byagwa ku 28 Amerika yiteguraga kohereza ingabo zikinjira ku butaka bwa Iran ngo bakesurana kakava. Umugaba mukuru w'ingabo za Amerika, General Dan Klein, ari nawe watangaje ayo makuru, yabivuze mu buryo buhamye nk'umuntu wari umaze iminsi byiteguye mu magambo yewe no mu mitekerereze. Yasobanuye ko ibitero by'indege byari bimaze kugabanya cyane ubushobozi bwa Iran bwo kwirinda mu kirere no gusenya ibigo byayo bikuru by'igisirikare, aho baturikije ibisasu bya misile byayo ndetse n'ingabo ze zirwanira mu mazi. Icyiciro cyari gikurikiyeho nk'uko yabivuze ngo cyari kwambuka imipaka no gutangiza imirwano ku butaka bwa Iran ubwabwo, bakarebana amaso ku yandi. Yongeye ko Amerika izafatanya n'ingabo z'abakurd izituraza no kuvuga birambuye. Izi kandi zimaze igihe zirwanya ubutegetsi bwa Iran mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu. Bidatinze, Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Peter Hegseth, nawe yunze mu magambo yavuzwe n'abayobozi bakuru b'igisirikare, atangaza uburyo iki gikorwa cya gisirikare cya Amerika cyo gutera Iran ngo kiri kugenda neza ku rwego rurenze uko bari babyiteze. Yavuze ko Amerika iri gutsinda mu buryo bugaragara kandi budasubirwaho, ashimangira ko iki gikorwa cyatangijwe ku mabwiriza ya Bwana Donald Trump mu gitondo cyo kuwa 6, kikaba kimaze iminsi 4 gusa gitangiye nyine. Peter kandi PF yasabye abantu kwitonda guca imanza zihuse, agaragaza ko iminsi nari mike cyane mu ntambara y'uburemere ntibarimo ko nabo bari gutungurwa, ariko nanone yashimangiye ko nubwo igihe ari gito umusaruro umaze kuboneka ari munini cyane kandi ugaragara ku mpande zombi ku buryo utasuzugurwa. Yavuze ko ibikorwa biri gukomeza kwaguka, ati ibikorwa biri gukomeza kwaguka uko amasaha n'iminsi biri kugenda bishira. Yemeje ko Amerika iri gukorana bya hafi n'ingabo za Israel, igihugu gifite zimwe mu ngabo zikomeye ku isi kandi ku bufatanye buri gutuma habo gusenya gukomeye kandi gutunguranye ku bushobozi bw'igisirikare bwa Iran. Atangaza ko mu gihe kitarenze icyumweru ingabo zirwanira mu kirere za Amerika n'iza Israel aba bazaba bamaze kugenzura burundu ikirere cya Iran ku buryo bazaba cyogoka nta mbogamizi n'imwe bahura nazo. Nk'uko yabivuze, indege z'intambara zizajya zigendera mu kirere cya Iran ku manywa na nijoro kandi zibikora zidahagarara, ziga kandi zishakisha arasirwa misile, inganda zikora intwaro, ibirindiro by'igisirikare, abayobozi bakuru b'igisirikare n'ibindi bikorwa remezo by'ingenzi. Ibi bifitiye runini ku mbaraga za leta ya Iran. Yashimangiye ko Iran itazagira ubushobozi bwo kubikumira cyangwa se kubihagarika, yewe ko no kubava mu nzara bizasaba ikindi kiguzi. Hegseth yanavuze ko indege ziremereye z'intambara harimo drone n'izindi ndege zigezweho zirwanira mu kirere ngo ziri gukora ubutaruhuka zikagaragaza imbaraga zose za Amerika. Yongeye ko amategeko n'amabwiriza agenga izi ngabo zikora yashyizweho mu buryo butuma zifungura imbaraga zose uko zakabaye, aho kuzikurikiza cyangwa se kuzibuza gukora ibyo bashoboye. Yashimangiye ko intambara itagomba gufatwa nk'impande zombi zingana mu mbaraga, kuko Amerika iri kuyirwanamo ifite inyungu nini cyane, haba mu mbaraga z'igisirikare, mu ikoranabuhanga rigezweho no mu bushobozi bwo gutegura, kuyobora no guhuza ibikorwa bikomeye by'igisirikare ku rwego rw'isi, kari ibintu bihariyeho. Yavuze ko uburyo Amerika iri gukoresha ingabo zayo muri iki gikorwa, ibi bigaragaza urwego rwo hejuru rw'imirwano iteguwe neza, aho buri gikorwa kiba gifite intego isobanutse kandi zahujwe n'ibindi byatekerejweho. Mu kugaragaza uburemere bw'ibi bitero, yabanje kugereranya n'intambara ya Iraq, intambara izwi cyane mu mateka y'igisirikare ya Amerika kubera ubukana bwayo, aho umubare munini w'ingabo zakoreshejwe n'ingano y'ibisasu byakoreshejwe mu gihe gito. Yavuze ko ubukana bw'ibikorwa Amerika iri gukora ngo ubu burenze cyane inshuro 2 ubwakoreshejwe mu byumweru bya mbere by'intambara yabaye muri 2003. Ngari byo byerekana ko imbaraga ziri gukoreshwa ubu ziri ku rwego rurenze cyane urwa mbere rwabanje. Yongeye ko iyo urebye ku ruhande rwa Israel, ubukana bw'ibi bitero burenze inshuro 7 ibitero Israel yari yarigeze kugaba kuri Iran mu ntambara y'iminsi 12 yabaye mbere. Iyi mwese murayibuka. Ibi nk'uko yabivuze ngo bigaragaza ko iki gikorwa atari igitero gisanzwe cyangwa se igikorwa cyo kohereza ubutumwa gusa,
ahubwo ari intambara iteguye neza igamije gusenya burundu ubushobozi bw'ingenzi bw'igisirikare bw'umwanzi. Yasobanuye ko mu ntambara yo muri Iraq yo muri 2003 Amerika yagaragaje uburyo ishobora kwinjira mu gihugu igasenya ubwirinzi bwacyo mu gihe gito, igafata ikirere, ikagenzura itumanaho n'ubuyobozi bw'igisirikare bwose. Ariko yanavuze ko ibyo Amerika iri gukora ubu birenze kuri urwo rwego, kuko hifashishijwe ikoranabuhanga rihanitse cyane nk'intwaro ziyoborwa hakoreshejwe GPS, drone zifite ubwenge bw'ikoranabuhanga n'uburyo bwo guhuza amakuru y'ubutasi mu gihe nyacyo. Ati kandi ibitero bikomeye burya biri imbere, kandi Amerika ntabwo iteganya kugabanya imbaraga ahubwo iri kuzikuba, irimo irakomeza kongera ubwoba ku mwanzi uko bwije n'uko bukeye. Yasobanuye ko amasaha 28 kugeza kuri 48 ari imbere, ubuyobozi bw'igisirikare cy'Amerika buzakomeza kugaba ibitero by'ibikorwa remezo by'ingenzi kuri Irani no ku bushobozi bwayo bwo mu mazi. Yongeye ko hashize amasaha nibura 103 gusa, ubwo ni ukuvuga iminsi 4 intambara itangiye, ngo intego nyamukuru ari ukubuza Irani kongera kwiyubaka cyangwa gusubirana ubushobozi bwayo bw'igisirikare. Anemeza ko hari intambwe igaragara imaze guterwa, aho umubare wa misile wa Irani yarashe wagabanutse 86% ugereranyije n'umunsi wa mbere w'imirwano itangira, ndetse no mu masaha 28 aheruka honyine ngo hagaragaye igabanuka rya 23% ku ruhande rwa drone zigenda ziterwa mu buryo bwo kwiyahura. Yavuze ko zagabanutseho nibura 73% ugereranyije n'intangiriro y'iyi ntambara. Ati igabanuka ryanafashije Amerika kugenzura ikirere cy'igice kinini cy'inkombe zo mu majyepfo ya Irani, ibyatumye ingabo zacu zishobora kwinjira mu bwirinzi bw'ikirere bw'iki gihugu batadukumiriye na gato. Ati zakoresheje ubusobanuro n'ubukana bukabije. Asobanura ko mu cyiciro gikurikira ibitero noneho bizagaruka bigana mu nda y'igihugu cya Irani, bigatera kure kurushaho uko byari biri kugenda, bigaha ingabo za Amerika n'inshuti zayo ubwisanzure bwo kugenda no gukora ibikorwa by'igisirikare uko bishakiye indani mu gihugu. Yatangaje ko kugeza ubu Amerika na Israeli bamaze gusenya amato ya gisirikare ya Iran arenga 20, harimo submarine imwe, ku buryo ubushobozi bwa Iran bwo mu nyanja ngo bwahungabanye bikomeye cyane, hafi yo kudashobora kongera gutera ibihugu byo mu karere binyuze mu mazi. Aterega igisirikare cya Amerika kiri guhindura icyiciro cy'intwaro gikoresha, bivuye mu bisasu birasirwa kure bijya ku bisasu biterwa hafi, birimo ikiswe GDEM biyoborwa na GPS, harimo na Hellfire missile. Ibi bituma ibitero ngo birushaho kubaho mu buryo bwihuse, bigatera ku ntego nyazo nagusha, kandi bigashyira ubwoba buhoraho ku mwanzi ku manywa na nijoro, bakamukubita ubutaryama, bigahungabanya gahunda zayo zo gutera no kohereza misile. Ati nubwo hari intambwe ikomeye imaze guterwa ku rugamba, hari n'igihombo gikomeye ku gihugu kitagomba kwirengagiza. Yanibukije abasirikare 6 bamaze kugwa muri iyi ntambara, aho 4 muri bo bari bamaze gutangazwa ku mugaragaro n'igisirikare cya Amerika ko bamaze kunaga ubuzima. Hacksafe yasobanuye ko aba basirikare bose bari bagize ingabo za Amerika, bakorera mu mashami ashinzwe ibikoresho yewe n'ibitunga ingabo ku rugamba, bari mu bantu batangaga amafunguro, amazi, amasasu n'ibikoresho byose byifashishwaga n'ingabo ziri mu mirwano. Yavuze ko nubwo batajyaga imbere ku murongo w'imbunda, ngakazi bakoraga kari nyinshi ya mwamba ituma ingabo zose zishobora gukora inshingano zazo bameze neza. Yemeje ko bagabweho igitero ku cyumweru, ubwo drone ya Iran yagoga ku kigo cy'ubuyobozi bw'igisirikare ahani ku cyambu cyitiriwe Shuwaida muri Kuwait, umunsi umwe gusa nyuma y'uko Amerika na Israel batangije igikorwa cy'igisirikare kuri Iran. Yavuze ko icyo gitero kibutsa buri wese ko n'ahantu hatekerezwa nk'atekanye intambara ishobora kuhagera mu kanya gato. Yavuze ko urupfu rwabo rubabaje cyane, by'umwihariko yikijeho Sergeant Nicole Amor wari usigaje iminsi mike ngo atahe asanga umugabo we n'abana 2. Avuga ko ari ishusho igaragara y'igiciro gishya cy'intambara, avuga ko ari ishusho igaragara y'igiciro cy'intambara aho imiryango isigarira mu gihugu cyose kigomba kwibuka abo cyatakaje. Ati Amerika muyitinye kuko ifite ububiko bunini cyane bw'intwaro ziyoborwa n'ikoranabuhanga rigezweho, zirimo ibisasu bitandukanye, ibi kandi bifite uburemere butandukanye, kandi ibyo bisasu birahagije ku buryo intambara ishobora gukomeza igihe cyose byaba bikenewe. Yashinje ubuyobozi bwa Iran gufunga internet mu gihugu hose hagamijwe guhisha abaturage ukuri kubera ku rugamba, hagamijwe guhisha abaturage ukuri kuri byose biri kubera ku rugamba no kubabuza kumenya uko igihugu cyabo kiri gusenywa umunsi ku wundi. Yongeye ko abayobozi bakuru benshi b'igisirikare cya Iran abo bamaze kwicirwa mu bitero, abandi bahisemo guhungira mu byobo byihishe
mu gihe ingabo zirwanira mu kirere za Iran zasenywe ku kigero kinini cyane n'ingabo zo mu mazi nk'uko yabivuze ngo zagize igihombo gikomeye, aho amata akomeye y'igisirikare yamaze kuruhamishwa. Ibigaragaza ubushobozi bwa Iran bwo kwirwanaho mu mazi ngo nabwo buri gusa nk'ubuhungabanywa bikomeye. Ku bijyanye n'ahazaza h'intambara, yavuze ko nubwo ibitero byo mu kirere byatanze umusaruro ukomeye, ariko kwinjira mu butaka bwa Iran ibi bishobora kuba intambara ikenewe kandi idashobora kwirindwa. Yavuze ko bidashobora kurangiza intambara hakoreshejwe ibitero byo mu kirere gusa, kinega atari uguca intege Iran by'igihe gito, ahubwo ari ukurandura burundu gahunda yayo yo gukora intwaro za kirimbuzi no gusenya imiyoborere y'ingabo ngo zihite z'impinduramatwara ya Kisilamu. Yashimangiye ko Iran itazigera igira intwaro za kirimbuzi ku butegetsi bwa Donald Trump akiriho, kandi ko Amerika izakomeza kurwana kugeza ku nsinzi yuzuye. Avuga ko Amerika yashyize imbere kurinda abasirikare bayo, igakurayo benshi mu bari mu byago mbere yo gutangiza ibitero bikomeye, kandi ku bwirinzi bw'ikirere n'ubwa misile bukomeye cyane. Umuyobozi mukuru w'ingabo uyu ni General Kane nawe yavuze ko ibisasu bya misile bya Iran ngo byagabanutse ku kigero kiri hejuru ya 80, ndetse n'indege zitagira abapilote ngo zagabanutse cyane. Animiza ko Amerika igiye gukomeza kwagura ibikorwa byayo, ikinjira imbere mu gihugu cya Iran barebana neza, igasenya ubushobozi bwose bushobora gutuma Iran yongera kwisuganya no kongera kwiyubaka mu bya gisirikare. Mu minsi ishize igisirikare cya Amerika cyatangiye guhindura uburyo bw'ibitero kiri gukorera kuri Iran. Izi mpinduka zaje zigamije gushyira igitutu gihoro ku mwanzi no kumuvutsa ubushobozi bwo gutegura no kohereza ibisasu bya misile, yewe no kumuteza igihombo buri munsi ku manywa na nijoro. Nubwo hari impaka nyinshi ku mubare w'intwaro zikoreshwa, ubuyobozi bwa gisirikare bwo bwemeza ko Amerika ifite intwaro zihagije zo gukomeza iyi ntambara, ariko bukavuga ko gutangaza imibare ari ikibazo cy'umutekano w'ibikorwa by'igisirikare. Ati kugeza ubu intego zirenga 2,000 zimaze kugerwaho, hasinywa amato y'igisirikare arenga 20 ya Iran, harimo submarine imwe. Ku nshuro ya mbere kuva mu 1945 submarine ya Amerika yarashe Tripoli ya Mark 48 mu masaha nibura 28 kugeza kuri 48 imbere. Igisirikare cya Amerika kizakomeza gutera ibikorwa remezo n'ubushobozi bwo mu nyanja bwa Iran, mu gihe indege z'ubutasi zo zizakomeza guhiga no gusenya harasirwa ibisasu bya misile. Mu gihe Iran ikomeje kurasa misile na drone mu buryo budatoranyijwe, igatera abaturage b'inzirakarengane, ibihugu byifatanyije na Amerika birimo Jordania, Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar na Kuwait aba bahagurukiye kwirwanaho. Peter Hedson abajijwe ku gitero cyakorewe abana b'abakobwa bavugwa muri Iran, yatangaje ko raporo zivuga ku ishuri ry'abakobwa ryatewe muri Iran ngo ziri gukorerwaho iperereza rikomeye. Ashimangira ko Amerika itagitera igamije gutera abasivile cyangwa se ibikorwa remezo byabo, ariko ko bari gushakisha neza uko byagenze naho icyo gisasu cyaturutse. Nubwo hashize iminsi myinshi byabaye bivuzwe, yavuze ko iperereza rikomeje kandi nta mwanzuro wihuse watangazwa ku muntu cyangwa uruhande rwaba rwarateye icyo gisasu. Ku kibazo cyavugwaga niba Amerika ishobora kuba iri gutekereza guhereza intwaro imitwe y'abakurdi bo muri Iran, Minisitiri Hexed yasobanuye ko intego za Amerika zidashingiye na gato ku gushyigikirwa cyangwa se gutera inkunga ingabo runaka z'imbere muri Iran. Avuga ko nubwo hari andi mashyaka ashobora kugira ibyo akora ku giti cyayo, ibikorwa bya Amerika bitagamije guhindura intambara mu gushyigikira imitwe yitwaje intwaro y'imbere indani mu gihugu. Ku bijyanye n'uko ibikorwa by'igisirikare bya Amerika na Israel bihuzwa, batangiye kubimubazaho. Asobanura ko hari ubufatanye buri hafi cyane binyuze mu basirikare bahuza impande zombi, hari abahagarariye Amerika muri Israel ndetse n'abahagarariye ingabo za Israel bari mu nzego z'ubuyobozi ndani, ibituma ibikorwa bigenderwa buri ruhande bigenda neza, bigahuza igihe n'aho bigomba gukorerwa, ariko buri gihugu kigakomeza ubutumwa bwacyo bwihariye. Yongeye ko gukorana n'igihugu gifite ubushake n'ubushobozi nk'ubwa Israel ibi bitanga umusaruro ukomeye cyane, aho buri ruhande rufata intego zarwo, ariko byose bigakorwa nk'igikorwa kimwe gifite inyungu nyinshi. Ku magambo yavuzwe n'umuyobozi w'abadepite b'abademokrate ko intambara izarangira Amerika inaniwe, Minisitiri yamusamiye hejuru Hexed avuga ko aya magambo abangamira morali y'ingabo, kandi ko ari ibintu byamaze kuba nk'umuco mu mateka, aho hari abanyapolitiki batigeze bashyigikira ingabo zabo mu gihe bari mu mirwano. Avuga ko aya magambo ari ayo kwirengagiza ukuri, kuko uyu muyobozi yari yarahawe amakuru yose y'ibikorwa kandi azi neza ko ingabo za Amerika ziri gutsinda mu bihe bigoye cyane. Ku kibazo cy'impamvu Amerika yongeye kwinjira muri iyi ntambara,
nyuma y'igikorwa cyari cyarasenye ibikorwa remezo bya kirimbuzi bya Iran. Minisitiri Yaksev yavuze ko amakuru y'ubutasi yagaragaje ko Iran itigeze igira ubushake bwo kuganira ku masezerano ya kirimbuzi, nubwo yari yarahawe amahirwe yose yo kureka burundu gahunda yayo. Yakomeje ngo kwitwara mu buryo no gushaka uburyo bwo kwikingira mu gisirikare igamije gukomeza inzira igana ku ntwaro kirimbuzi. Avuga ko ikibazo atari impamvu gusa, ahubwo ari n'igihe cyatoranyijwe cyari ngombwa, bitewe n'uko Iran yari mu bihe bikomeye by'intege nke kurusha ibindi byose byabaye mu myaka 47 ishize. Ku bihugu nk'Uburusiya n'Ubushinwa, ibi byanasabye ku mugaragaro ko imirwano ihagarara, ariko abasubiza ko Amerika idafite ubutumwa bwihariye bakeneye, kuko ikibazo nyamukuru atari ibyo bihugu, ahubwo ari intego ya Iran yo kubona intwaro kirimbuzi. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga rishingiye kuri AI, avuga ko ari systeme nyinshi zifite ubwenge bw'ikoranabuhanga, ariko ko byinshi bidashobora gutangazwa ku mugaragaro kubera umutekano w'ibikorwa biri gukorwa. Ku magambo y'Ubushinwa n'ayakoreye ya ruguru, yasobanuye ko igikorwa Amerika iri gukora ari igisubizo ku bikorwa by'ubushotoranyi bwa Iran byibasiye ibibuga by'indege by'abasivile, amahoteli, ibikorwa remezo by'ingufu n'ibihugu byo mu kigobe cya Arabia ngo byifuzaga kutinjira mu ntambara. Avuga ko igihugu nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait, Arabie Saoudite n'ibindi ngo bari gufatanya na Amerika mu buryo butandukanye, haba mu gutera mu gutanga ibibuga by'indege n'inzira zo mu kirere no mu bufatanye bwo kwirinda mu kirere, bigatuma hakoreshwa intwaro nke ariko hakagerwaho umusaruro munini. Ku kibazo cy'uko Iran ishobora kugerageza kurambira Amerika mu ntambara yo kurasa misile, yasubije ko rwose adashidikanya ko Iran idashobora na rimwe kurusha Amerika kwihangana. Avuga ko Amerika ari iri kugena umuvuduko n'injyana y'iyi ntambara, kandi ko ubushobozi bwayo bwo kurinda no gutera buri kugenda burushaho kwiyongera, mu gihe ubushobozi bwa Iran ngo bwo kurasa buri kugenda bugabanuka uko iminsi igenda ishira. Yashimangiye ko Amerika ifite intwaro nyinshi cyane ku buryo ishobora gukomeza iyi ntambara, ariko nubwo bagiye batereranwa kenshi, bakomeje kurwana, bakomeza kwishyira hamwe no kwaguka kubaka ubushobozi bw'igisirikare uko bari bashoboye kose, bakoresheje intwaro n'ubufasha babonaga hariho hose, kuko ikindi kintu cyari kibategereje kwari kurimbuka. Abakurdi nibwo bwoko bunini ku isi butagira igihugu cyabwo cyigenga, babarirwa muri miliyoni zigera kuri 40, batuye mu bihugu bine: Turukiya, Iraq, Syria, Iran. Aba batuye mu misozi ihuza ibyo bihugu, akarere kahozeho mbere y'uko imaka ya politike y'iki gihe ibatandukanya. Muri Iran honyine abakurdi babarirwa hagati nibura miliyoni 10 na 12, cyane cyane ariko muri Kurdistan no muri Azerbaijan kuva impinduramatwara ya Kisilamu yo mu 1979 yabaho. Ubutegetsi bwa Iran ubu bwakomeje kuyobora utwo turere mu buryo bukakaye, bacecekesheje imiryango yose hakoreshejwe ingufu zica, baturisha imiryango yose bakoreshejwe ingufu zica. Ishyaka rya demokarasi rya Kurdistan yo muri Iran n'umutwe witiriwe PGAK uzwi nk'ishyaka ry'ubuzima bwisanzuye bwa Kurdistan, ni imitwe imaze imyaka myinshi irwanya ubutegetsi bwa Iran ikoresheje intwaro. Uyu mutwe kandi ufitanye isano hafi n'umutwe witiriwe PKK wo muri Turukiya, bityo ikaba ifite ubunararibonye bw'imyaka myinshi mu ntambara zo mu misozi no kurwana ku butegetsi bukomeye bwa leta. Urumva ntago wabaca mu nzara. Iyi mitwe si imitwe yavutse vuba kubera inyungu za Amerika cyangwa se politiki nshya yo mu karere, ahubwo ni imitwe ifite amateka maremare, ifite ubuyobozi buzwi, ifite abasirikare bamaze igihe kinini ku rugamba, kandi inafite ubumenyi buhambaye mu miterere y'akarere ikoreramo. Ikirenzeho, ifite umuzi ukomeye mu baturage b'Abakurdi bo muri Iran. Impamvu rero Abakurdi babaye ingenzi cyane kuri Amerika n'abafatanyabikorwa bayo, nuko ari bo bonyine bafite ubumenyi bwimbitse bw'imisozi, amashyamba n'inzira zigoye cyane mu majyaruguru n'uburengerazuba bwa Iran. Nta musirikare wa Amerika niyo yaba ari mu ngabo zidasanzwe uzi neza iyi midugudu, uzi neza iyi mihanda y'ibanga, ibiba byo kwihishamo neza akantu ku kandi, azi utuyira twaho twose, nta n'umwe uzi ayo mavine. Abakurdi kandi banafite ikintu Amerika idafite, nk'imikoranire n'abaturage bo mu gihugu imbere, amakuru aturuka mu baturage ubwabo, ubumenyi bw'idini n'imico, yewe n'ubushobozi bwo kugenda mu karere batamenyekanye nk'abanyamahanga. Bazi aho ingabo z'impinduramatwara ya Kisilamu zishyira ibirindiro, aho abayobozi babo barara, aho ibikoresho byabo bibikwa. Ikindi gikomeye nuko Abakurdi atari abantu batangiye intambara uyu munsi, basanzwe bari mu ntambara imyaka myinshi ishize, aho imitwe yabo imaze igihe kinini igaba ibitero byambukiranya imipaka, ikava muri Iran ikajya muri Iraq, ikajya no muri Turukiya,
Irani nayo mu gusubiza yakunze kurasa misile ku birindiro byabo mu majyaruguru ya Iraq, harimo n'ibitero byakomeje muri iyi ntambara iri kuba ubu. Ibi bigaragaza ko Amerika itabashishikarije gutangira intambara nshya, ahubwo ari ukwinjira mu murongo w'intambara aho abakurdi batangiye intambara kera. Ubushobozi bw'abakurdi bwigeze kugaragara ku rwego mpuzamahanga mu ntambara yo muri Syria, aho bafatanyije na Amerika mu kurwanya umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu cyangwa se Islamic State mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu mijyi, mu butayu no mu misozi, aho abakurdi nabo batanze igitambo kinini kurusha abandi. Aba bemeye gupfusha abasirikare benshi ku rwego ibihugu by'Uburayi cyangwa se Amerika bitari kwihanganira bitewe n'ingaruka za politike y'imbere mu gihugu. Ariko gukorana na Amerika ntabwo ari ibintu birangira gutyo gusa, kandi abakurdi barabizi neza kurusha abantu benshi. Amateka yabigishije ko ubufatanye na Amerika bushobora kuzana amahirwe akomeye, ariko bugakurikirwa n'igiciro kiremereye. Uti igiciro kiremereye? Mu 1975 Amerika yishingikirije ku masezerano ya politike hagati ya Shah na Iran Saddam Hussein akirimo. Aya masezerano yahise atuma Amerika ihagarika mu kanya gato ubufasha yaherezaga abanyakurdi. Ibyo byanabaye mu ijoro rimwe rwose, aho abakurdi basigaye bonyine bahura n'ibihano bikomeye n'ikonyorwa ry'uburenganzira bwabo. Bidatinze mu 1991 nabwo George W. Bush yishingikirije ku banyakurdi n'abandi kwigomeka ku butegetsi bwa Saddam Hussein. Abaturage baramwumvise, barabyitabira, bahaguruka ku bwinshi, bizeraga ko Amerika izabashyigikira kugera ku mpera z'ubuzima. Ariko nyuma y'iyo myigaragambyo ingabo za Iraq zagabye ibitero bikomeye zica abaturage benshi. Amerika ireba, ntabwo yigeze igira ikikora na gato. Ibyo byabaye nk'igikomere gikomeye mu mitima y'abakurdi, cyabigishije amagambo ya politike katajyana buri gihe n'ibikorwa bakora. No muri 2019 amateka yigiye gusubirwamo ubwo Donald Trump yafashe icyemezo cyo gukura ingabo zose za Amerika mu majyaruguru ya Syria, asiga abakurdi bahanganye n'igitero cy'igisirikare cya Turkiya. Icyo cyemezo cyongeye kwibutsa uburyo abakurdi k'inyungu za Amerika ziza mbere, kandi ko ubufatanye bushobora guhinduka mu kanya gato bitewe n'icyemezo cya politike kiri kuba. Ni impamvu buri muyobozi w'abakurdi winje mu bufatanye na Amerika abikora afite ayo mateka yose mu mutwe wiwe, azi neza igishobora gukurikira nyuma. Kandi iby'abakurdi bifuza ntabwo ari bishya, kandi si n'ibitangaza. Aba bifuza kwemerwa ku rwego mpuzamahanga nk'abantu bafite ijambo, bifuza ubwisanzure mu kuyobora uturere batuyemo no kugira uruhare rufatika mu biganiro bizagena imiterere mishya ya Irani n'inyuma y'iyi ntambara. Kuri bo ikibazo nyamukuru ntabwo ari uko bazarwana cyangwa se batazarwana, kuko n'ubundi batangiye kurwana kuva kera. Ubu abakurdi barimo kwimuka mu misozi yabo, aho bamenyereye kuva kera bayobora ingabo z'abanyamahanga mu nzira z'ibanga bazi neza, yewe n'ingabo zagiye zibagirana mu mateka menshi y'isi, ariko zigakomeza kurwanira ku butaka bwazo, ku buzima bwazo no ku cyubahiro cyazo. Nubwo Amerika irimo irashaka kubakurikirana yewe no kubafasha muri ibi bihe kugira ngo bakorere hamwe, intambara ku bakurdi yiracyahari na mbere yuko n'ubundi batangira gutera Irani. Naha rero Minisitiri w'Ingabo Peter Hegseth yavugiye ku cyicaro gikuru cy'igisirikare cya Amerika ko kwinjira ku butaka bwa Irani ari intambwe ikenewe kandi itabasha kwirindwa. Yavuze ko n'ubundi bidashoboka kurangiza intambara hakoreshejwe ibitero byo mu kirere gusa, kiniga atari ukugabanya ubushobozi bw'igisirikare bwa Irani by'igihe gito, ahubwo ari ukurandura burundu gahunda yayo yo gukora intwaro bagasenya icyatuma bagaruka nyuma. Nyuma y'ibyo n'ubundi hari inkuru yanatangaje abantu cyane kuwa gatandatu tariki ya 4 Werurwe 2024. Nyuma y'ibyo ariko hari inkuru yatangaje abantu cyane kuwa gatatu tariki ya 4 Werurwe 2026 habaye imvururu mu cyumba cy'inyubako ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho komisiyo ishinzwe ibibazo by'ingabo yari irimo gukorera inama. Muri iyo nama umugabo witwa Brian C. Magnus ukomoka muri leta ya North Carolina yaragurutse atangira gusakuza cyane agaragaza ko atishimiye gahunda ya leta irimo kohereza ingabo mu ntambara iri kubera muri Irani. Brian bivugwa ko ari umukandida w'ishyaka rya Green Party ushaka kwiyamamariza inteko ya Sena muri North Carolina. yavugaga mu ijwi riranguriye ko Abanyamerika badashaka kohereza abana babo mu ntambara ku nyungu z'ibindi bihugu. Hagira ati, Abanyamerika ntibashaka kohereza abahungu n'abakobwa babo mu ntambara ku nyungu za Israeli. Nyuma yo gutangira gusakuza mu nama ateza akaduruvayo, abapolisi bashinzwe umutekano bahise bamwegera cyane kugira ngo bamukurure
bamuvane muri icyo cyumba mu rwego rwo kumuturisha, ariko ababiri bamba neza aranga, ahubwo atangira kubarwanya ashaka kubivuga kugira ngo ijwi rye ryumvikane. Amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje abapolisi bagerageza kumukurura yewe bamusohora, ariko akomeza nawe rwose gufata umuryango yabaranye umutwe neza neza ubona nta kintu ashaka kumva. Ni muri uwo mwanya Senateri Tim Sheehy akaba n'uwahoze ari umusirikare wo muri Navy Series yegera aho byabiraga, agerageza gufasha abapolisi kumukuraho, anafata ukuboko aho yari yafashe ku rugi kugira ngo bamusohore. Mu gihe barimo bamukurura, ukuboko kwa Brian kwaje gufatwa n'urugi hagati y'urugi n'inkuta zarwo, ibyatumye abakurikiranaga ibyo barimo barabireba batangira gusakuza cyane bavuga ko ukuboko kwe gushobora kuba kuvunitse. Abari muri icyo cyumba bamwe batangiye gushinja Senateri Sheehy ko ari we wamuteye imvune, bavuga ko yavunnye ukuboko kwiwe abishaka, abikora ku bushake. Mu mashusho yumvikanaga abantu bagiraga bati Senateri amuvunnye ukuboko da. Uyu mugabo Brian yari yarakuriye mu gisirikare kuva mu mwaka wa 2000 kugeza muri 2004, yari azi neza ubuzima bw'abasirikare n'ibikomere by'intambara. Yabanje kwiyamamariza kujya muri Sena aho atemeraga inkunga z'ibigo by'ubucuruzi ashingira kuri gahunda yo guhagarika intambara zidashira. Ibyamubayeho n'ibyakesheje ubutumwa bwe, ariko kugira ngo umuntu yumve neza impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanageze ku cyemezo gikomeye cyo gushaka kohereza ingabo ku butaka bwa Iran, nabyo byaba ari ngombwa gusubira inyuma mu mateka y'umubano w'ibi bihugu byombi umaze imyaka myinshi urangwa n'ubushyamirane, ibihano by'ubukungu n'intambara zica abantu ku ruhande. Byose byatangiye mu 1979 ubwo muri Iran habaga impinduramatwara ikomeye. Iyi yahinduye amateka y'iki gihugu. Iyi mpinduramatwara yanakuye ku butegetsi umwami Mohammad Reza Shah Pahlavi wari umaze imyaka myinshi ayobora Iran kandi ashyigikiye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gukurwaho kwe, ubutegetsi bwe bwafashwe n'abayoboke b'impinduramatwara ya Kisilamu bayobowe na Ruhollah Khomeini, bahise banashyiraho Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Ubu iyi mpinduramatwara niyahinduye gusa imiterere y'ubutegetsi bwa Iran, yanahinduye n'imibanire y'iki gihugu n'ibindi bihugu cyane cyane Amerika. Bidatinze mu gushyinga 1979 itsinda ry'abashore b'Ababarin ababigabisha Ambasade ya Amerika itehera maze bafata bugwate abadiplomate 52 b'abanyamerika. Iki gikorwa cyaje no kumenyekana nk'icyiswe Iran Hostage Crisis, aho abadiplomate bamaze iminsi 444 bafunzwe mbere yo kurekurwa ku ya 20 Mutarama 1981, umunsi Ronald Reagan yarahiriraga kuyobora Amerika. Ibi byasize icyuho kinini mu mubano w'ibihugu byombi ndetse bitangira urugendo rurerure rw'ubushyamirane. Mu myaka yo 1980 amakimbirane yarushijeho gukara. Icyo gihe Iran, Iraq habaye intambara baresurana kuva mu 1980 n'1988, aho Amerika yashyigikiye cyane ubutegetsi bwa Saddam Hussein wayoboraga Iraq mu ntambara yarwanaga na Iran. Ku rundi ruhande, Iran yatangiye gushyigikira imitwe yitwara nk'iya gisirikare mu karere cyane cyane Hezbollah muri Libani. Bidatinze mu 1983 habaye igitero gikomeye cy'amajyaruguru. Bidatinze mu 1983 habaye igitero gikomeye cy'amasasu ku birindiro by'ingabo za Amerika i Beirut no muri Libani. Iki cyahitanye abasirikare basaga 241 b'Abanyamerika. Amerika yashinje umutwe wa Hezbollah wahabwaga inkunga na Iran kuba inyuma y'icyo gitero. Icyo gihe nibwo hatangiye kuvugwa cyane uburyo ibihugu bikomeye birwana bitaziguye, ahubwo bigakoresha imitwe cyangwa se ibindi bihugu nk'intumwa zo kubarwanirira. Mu myaka yakurikiyeho, Amerika yakomeje gufatira Iran ibihano bikomeye by'ubukungu, ishinja guteza umutekano muke mu karere no gushaka gukura intwaro za kirimbuzi. Bidatinze muri 2002, Perezida George W. Bush yashyize Iran mu bihugu yise Axis of Evil, aho yayishyize hamwe na Iraq na Korea ya Ruguru, avuga ko ari ibihugu bibangamiye amahoro y'isi. Muri 2015 habaye indi ntambwe ikomeye yasaga nk'iyegereza cyane ibihugu byombi. Ubuyobozi bwari bukiyobowe na Barack Obama bwagiranye ibiganiro n'amasezerano mpuzamahanga yo kugenzura no kugabanya gahunda ya nuclear muri Iran. Iyi yari igamije kubuza Iran kugera ku bushobozi bwo gukora intwaro za kirimbuzi mu gihe yemererwaga koroherezwa ibihano by'ubukungu. Ariko muri 2018 Perezida Donald Trump yafashe icyemezo cyo kwikura muri aya masezerano rwagati arabagarama, avuga ko adahagije mu gukumira gahunda y'ibitwaro bya kirimbuzi ya Iran. Icyo gihe Amerika
yese nasubizaho ibihano bikomeye by'ubukungu byibasiye cyane ubukungu bwa Iran. Ibi byatumye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi wongera kuzamura umutwe. Muri 2020 ibintu byarushijeho kuba bibi ubwo Amerika yagabaga igitero kuri drone. Iki cyahitanye Qasim Soleimani, wari umuyobozi ukomeye w'ingabo zidasanzwe za Iran zizwi nka Quds Force. Urupfu rwe rwateye umujinya mwinshi muri Iran kandi rwongera gutuma umwuka w'intambara wiyongera mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Bidatinze muri 2025 no mu ntangiriro za 2026 habaye ibiganiro byinshi by'ibanga hagati y'Amerika na Iran byari bigamije kugabanya umwuka mubi, ariko ntibyatanze umusaruro. Muri icyo gihe raporo z'ubutasi za Amerika zatangiye kuvuga ko Iran ishobora kuba iri hafi kugera ku bushobozi bwo gukora intwaro za kirimbuzi. Ibyayiteye ubwoba. Ibi byanateye impungenge zikomeye ku buyobozi bwa Amerika ndetse no mu bafatanyabikorwa bayo cyane cyane Israel. Abayobozi ba Amerika bavugaga ko niba batagize icyo bakora, Israel ishobora kugaba ibitero ku nyubako za nuclear za Iran ku giti cyayo. Ibyo byari gutuma habaho intambara ikomeye mu karere Amerika itayitangiye, ariko igahita igiramo uruhare kubera amasezerano y'ubufatanye ifitanye na Israel. Muri urwo rwego, ku ya 27 Gashyantare 2026, Perezida Donald Trump yashyize umukono ku cyemezo cyo gutangiza igikorwa cy'igisirikare cyari gikomeye kuri Iran cyo gukuraho ubutegetsi. Nyuma y'umunsi umwe gusa, ku ya 28 Gashyantare, indege z'intambara zirenga 100 za Amerika izi zagabye ibitero bya mbere ku ntego zitandukanye, aribyo byagejeje ku iherezo rya Ayatollah Ali Khamenei. Uyu munsi utaranashyingurwa. Nyuma y'ibyo rero, uyu ntiyasabye kugera kuri uyu mwanya, cyangwa se biranashoboka ko ubuzima bwe bwose yabumaze yitegura uwo munsi. Uko byagenda kose, nta wundi ni Mujtaba Khamenei yahiswemo gusimbura se no kuyobora igihugu kiri mu bihe bigoye uyu munsi. Se Ali Khamenei yaramaze imyaka myinshi ayobora Iran nk'umuyobozi w'ikirenga. Kuva mu 1989 yari umwe mu bayobozi bakomeye ku isi wamaze igihe kinini ku butegetsi. Akaba yarabayeho mu gihe cy'abaperezida 8 ba Amerika batandukanye. Mu mpera za Gashyantare 2026 ubuzima bwe bwashyizweho akadomo. Iyo ni inkuru y'urucabana. Ni impamvu inzego zikomeye z'ubutegetsi cyane cyane igisirikare gikomeye cya Iran cyasabaga ko haboneka umusimbura wihuse. Ntabwo byashobokaga gutegereza igihe kinini cyo kuganira cyangwa se kujya mu maka. Byasabaga gufata icyemezo ako kanya. Ni muri urwo rwego urwego rw'abayobozi ba Iran rufite ububasha bwo gushyiraho umuyobozi w'ikirenga rwahisemo Mujtaba Khamenei ndasimbure se. Nubwo iki cyemezo kiri gufatwa nabi, ni no mu gihe kandi bategereje gushyingura Ayatollah Ali Khamenei. Mu myaka myinshi ishize, uyu mwana Mujtaba Khamenei yabayeho mu buryo butagaragara cyane mu ruhame cyane. Ntabwo yakundaga kuvugira mu ruhame, ntiwamubonaga mu birori bya leta, kandi nta mwanya wa leta yagiraga mu nyandiko zerekana ko awufite. Ibi byatumaga abantu benshi batamumenya neza, ariko nubwo atagaragaraga yari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane mu mikorere y'ubutegetsi bwa Iran. Yarashinzwe cyane imikorere y'ibiro by'umuyobozi w'ikirenga. Ibi bizwi nka Beira, aribyo bikuru cyane byegereye ubuyobozi bukomeye bw'igihugu. Mu mikorere ya politiki ya Iran, ibyo si ibiro bisanzwe by'ubuyobozi, nibyo bigenzura inzego z'umutekano, harimo ibikorwa by'ubutasi, imiyoborere y'imari ndetse n'uburyo abayobozi bakuru b'igisirikare bagumana ubudahemuka ku buyobozi bw'igihugu. Mujtaba yaramaze nibura imyaka 20 ayobora imiyoboro. Yari umuntu wizerwaga cyane na se, akamubera umujyanama we wa hafi, amuhuza n'abayobozi b'igisirikare ndetse n'ushinzwe gutuma ibyemezo by'umuyobozi w'ikirenga bishyirwa mu bikorwa. Umubano we n'igisirikare gikomeye cya Iran wari umaze igihe kinini cyane wubatswe muri ubwo buryo, aho abayobozi benshi bakomeye muri icyo gisirikare bari bamuzi neza kuko yari amaze imyaka myinshi ari umuhuza wabo n'ubutegetsi bukuru bw'igihugu. Ibi byatumye igihe cyo gushaka umusimbura kigeze, igisirikare gifata umuntu wari usanzwe ari indani mu buyobozi, atari umuntu papira ugiye kuza gusaba byinshi byo kumenya no kwiga. Mujtaba Khamenei, impamvu y'igisirikare yo kumushyiraho rero isa nk'iyoroshye no kumvikana, ngo bashakaga ko ubutegetsi bukomeza nta makimbirane, kuko iyo haza gufungurwa irushanwa hagati y'abantu batandukanye bashaka uwo mwanya byari gutuma habaho amakimbirane akomeye mu buyobozi bw'igihugu. Ibyo byari gutuma abanzi ba Iran bamuniraho amahirwe yo kubagabaho ibitero. Mujtaba Khamenei rero yabonwaga nk'umuntu ushobora gukomeza ubutegetsi nk'uko bwari busanzwe. Kuba ari umukungu w'umuyobozi wari umaze imyaka myinshi ku butegetsi byahaga abayobozi isura yo gukomeza umurongo wari usanzwe. Ikindi kandi
kuba yarasanzwe ari mu miyoboro y'inzego z'umutekano byatumaga nta mpinduka nini mu mikorere yazo byari gukenerwa. Hari indi mpamvu ifitanye isano n'amateka ya Kisilamu. Mu mategeko ya Kisilamu, umwana wa hafi w'umuntu wishwe ashobora gushaka kwihorera ku wamwishe. Kubera ko Mujtab ari umuhungu wa Al-Hamiriye, afite uburenganzira bwo gusaba ko habaho kwihorera ku bamwishe. Ibituma afite ijambo rikomeye mu rwego rwa politike n'idini, aho ushobora gusaba ko habaho kwihorera abantu bakabyemera nk'inshingano y'idini n'igihugu. Ariko kandi ashobora no guhitamo kudahurira aba yabona ko kubaho kw'igihugu ari byo by'ingenzi kurusha ibindi. Icyo gihe rero ashobora kubisobanura nk'icyemezo cyo kurengera Repubulika ya Kisilamu